They're not things that you look back on and think that's something to celebrate, but the strength of the relationship, Botswana's dedication and determination to improve things for its most vulnerable members of society, and the UK's ability to assist with that's a highlight. Mokwaledi wa ofisi ya Gautona mme go itsema morekisi a re puso e tla ntsha lekoko la badira la puso le le itebagantseng le go thusa bana le bogole se se tla jana morago ga gore puso e tse tshwetso ya go tsenya mo tirisong molao wa bana le bogole o tla itebaganyang le go tokagatsa ditshwanelo tsa bone mme morekisi o na bua se mo dithuto puisanong tse di neng di tshwere go rutuntsha baphata a puso ka molao o ke le bogela ripotsane. Molao wa bana le bogole wa 2024 o tanyeletsa dikgoreletsi tsotlhe tse di itsang bana le bogole go ipelega le go tshela ka kgololesego mo setšhabeng mme morekisi o boletse ga lephata la ofisi ya Gautona le tabololo tsa setlhopha sa babereki ba puso ba ba lebaganeng le go tsamaisa mananeo a bana le bogole ka thelelo mo dikgaolong tsotlhe tsa lehatshe leno. The government of Botswana approved the policy first, and then the act was approved. So it binds. Molao re tama go itse dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole le go ba sireletsa re ntshitse babereki ba le 31 ba ba tla itebaganyang le dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole mo dikgaolong ke tshwanelo gore ba thusiwe sente. Who will be deployed in all your districts to ensure that we fully mainstream issues with disability. The other objectives of this work Kangangwe ke gore re itshekatsheke re hetole dikakanyo ra ka re tse bana le bogole mo go tsotlhe tse di amang setšhaba. Inclusion and diversity. Morekisi o supile ha batho ba ba sotakang bana le bogole ba talelelwa ke ditshipi. These are people with dignity, and disability is not something that a re tseng bana le bogole ka lorato le toto ka gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo eo. Something that me and you can start with not being disabled but end up being disabled any minute, any day. Ya get the committee tse le di dirang ko di districting kwa, there should be somebody with a disability. I metse bana le bogole ba bang. That is participation. A re ka re tseng bana le bogole mo dikomiting ka go harologana le seka la ba tsaela ditshwetso. Remember, we have disability law. I'm not threatening anybody, I'm sorry. I'm just reminding us. Mme morekisi o ikuetse mo dikhamphaneng tse di ikemetseng go swaranela go thusa mekgato e tlhokomelang bana le bogole le puso. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television Gaborone. Khosi ke banyetsa la fish wa Motswana kaneng o kopile gore go a bia masimo a diekere di le 25 fela jaaka mo dingwageng tse di fitileng a re seo se tla thusa go araba kgang ya dikopo tse dintsi tsa balemi ba di dirang go okeletswa masimo. Khosi fish o na ntsha mogopolo kwa putegong le ba le khotla la ka boditshala tawana le neng le kopane le dikgosi kwa Gumare go lebella molao wa tsamaiso ya kabo ya lahatshe pele ga o ka wela wa ba wa rurihadiwa. Tiny Tsukudu. Makgotla ka boditsha go ralala lefatshe leno a tshwentswe ke batho ba ba rekisang lefatshe ke ka jalo tletlana ya thekiso e supa gore motho wa go nna jalo ka se ka ne le setsha se sengwe gape morago ga go rekisa sa se filweng ka fa molaong morago ga tshekatsheko molao o tla tsena mo tirisong ka diphetogo tse di dumalanweng ke bana le sabe ba ka boya lefatshe. Re tla be re go lebela ditsetana tse di tsentswe mo policing ya Tawana Land Board e le gore e bakiwa ke gore Tribal Land Act e change ya 2018 e le gore e simotse go dirisiwa ka 2022 e sa tlhola re dirisa ya re dirisa bogologolo e le ya 1968 jaanong yone e ga e dirilwe go bo go nna le policy e nngwe gape e le teng ya Botswana policy ya 2019 kana ga di dirilwe di le pedi jalo gore gore go nna le dipharologano mo ditsamaiso tse di tshotseng tsa policy ya rona ya Tawana. O busa lehatshe ka boena o khana gore go wa kwa allocate your residential plot ko lefelong le sele gape mo Botswana any area le le gore wa ya batho mo Botswana. Ha o ka rekisa plot ya gago e no o ihile ke Land Board ha o ka ke wa allocate the plot. That's one of the other things in gore le ra bona go le maleba gore re include dikgosi di nnile le sebaka sa go latlhala tlhare le gonyana mabapi le melawana mengwe. Jaanong re le bogosi le boeteledipele
le bangwe ba re naanayo re bonye gore kana malatsi ano re lemela business le gore we go bata madi ko dibanke o tshwanetse wa dira business e ka kgona go tisa dipoelo yaano tumelo ya me le ba bangwe ba re naanago ke gore a e negela jaaka gantse ntse yone ya 25 hectares re dire hitla go ngwe go ngwe batho go na le mabitla le ora a rologaditswe a ka molao ba tsona ba a tshwanetse go lemoga silose re lebile gore botsogo jwa a gompeno a se jwa malao a sa tla re hita ka ta sa dinoka mo te ga dijarata dio tse ha lo nentse dintsi pele ke tshwanetse re dire go mindset change ke sa dumalane sente le yone ke ene ya gore ha o thokala o hitiwe go mapitegela kana dingwao di harologane dingwao tsa batho di harologane mo jaaka re le mo puso ya batho ka batho jang motho batho ba ikupetse gore ba hiba motho a hitiwa gone tshwanetse re go negela jang morago ga go buisana le dikgosi tse di eteletseng dikgaolo pele go tla nna le morero gape le morafe Thaini Tshukudu BTV News Gumare Maka strata lena mokibe wa hile wa lekgotla diseko la Broadhurst o ganne gona ya mosekisiwa Samuel Selolwane tetla ya go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo maka strata mokibe wa hile a re go pota ga Selolwane go tsa madi go tswelisa dithotlhomiso ke le ngwana mabaka a dirang gore a ba se mo seemong sa go ka hiwa tetla eo o nkutlile Thamaga Maka strata lina mokibe o ganna go fa Selolwane tetla go emela tsheko kwa ntla kgolegelo mo kopong ya gagwe ya boraro mo kgotleng e ya ditsheko Maka strata a re tlhomiso tsa kganya go thubetsa ngwana dingwaga tse di ko tlase ga 12 e go bilelwang Selolwane a dirile kgwedi ya hirikgo monongwaga di emetsi mme di emiswe ke gore mosekisiwa ka bo ene o gana go tsewa madi a go dira tlhobo tsa DNA tse di tla solang gore a o dirisitse ngwana yo mo go tlhakanelo dikobo kana nya a re kganya moeledi wa ga Selolwane o bonye Jonas sa gore e le Maka strata o dirisa maikutlo le sepolotiki mo kganyeng e ke ditse badimo fela ka jana ene a lebagane le keletso tsa molao a re le khotla ga le ise le bone Selolwane molato mme ba tlhotlhomisi ba tshwanela ke go tsenela go teng go tlhotlhora bola jwa bone te bang dipelo tse ba re mosekisiwa o di dirile Maka strata a re ga gona ka fa lekgotla le ka reetsang kgatelo ya setšhaba ka teng tebang le go atlholwa ga mosekisiwa Today it's a sad day for us. Another unsuccessful attempt to bail. But like we said the other time, we're always quite certain in our minds that it will never go away. Ke letsatsi le botlhoko mo go rona ka gara atlega kgang e dirilwe sepolotiki go sa salwe morago molao all sorts to give energy to the agenda of rights movement. It is no longer about law. ba bosekisi ba solofetse go rela lekgotla pego ya tlaleletso ya ga mmaboipelego Maka strata mokibe o laotse gore basekisiwa Samuel Selolwane le bone ga kgopolelo ba tswelle ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tle mo lekgotleng kgodi e tlang e le 6 o nkutlile Thamaga BTV News Broadest Magistrate Court Gaborone ha re khantse di tswella setlhopha sa Chako go tswa kwa Kasane se ileng sone ba fenyi ba karolo ya mmino wa Seperu kwa dikgaisanong tsa National Arts Festival tsa monongwaga tsa bodiragatsi ba re ba tlhalosa go ya ka moetedi pele wa setlhopha me Peggy Dimbo ha ba ikiteile ka thupana go tla go gapa bommampudi ba ngwaga ono mara go latlhegelwa mo dingwageng tse di fitileng morahe wa Vehe Kuhane Mochobe o ipela ka mmino wa Peru o kwadisitsweng ke lekgotla la UNESCO ka 2019 ka go bolela fa ile nngwe ya mebino e go magomediwang ke go nyelela me tshwanetse ya sirelediwa ke a leboga eole ka dintlha Medimbo a re setlhopha sa bone se tswa kgakala sentse se iteka lesego mo dikgaisanong tse mme monongwaga ba kgonne go feta ka tse ditsididi maikaelelo a rona ha re tla re thama setlhopha se le re bona ngwa ya rona ka re ya nyelela re thamile setlhopha ka 2014 ra khara khona go ya
a be re tari tsena 2015 16 17 ntse re tsenela dikgaisano tsa Hatautu mme a be re ipulela gore jaaka re tsamayana gompekwana tshwanetse re go tsa ka sengwe a be re go tsa position 1 go ga borona re le ba tšhakontšhako. Motho o ka batla go itse gore mmino wa seperu o binwa mo meletong efe. Mongwe wa mabutswa pele ko motseng wa Satau, Re John Mayenga, o tlhalosa ka ditso tsa mmino o. Mmino wa seperu o tswa ko go lowe ko our forefathers. O binwa ga go itumetswe, ga go lemilwe, go robiwa dijo di na dintsi jaanong go a itumelwa gore tota ngwaga o re robile re na le dijo tse dintsi. Mme Lydia Rungwe yo e leng moruki ko Kasane ene a re o lebogela dikgaisano tsa National Arts Festival ka e sale ngwaga wa 2008 o ntse a itshetsa ka letseno le a le bonang ka go rokela dithopha ka go farologana ka pari go akarediwa bafenyi ba monongwaga ba tšhakontšhako. Ke roka meshishi ya ngwao ya rona gore ya setso sa rona sa Sesubia ka gore ke bone gore meshishi imo fasho ya nu mongwe le mongwe tota ke o rata meshishi le bo seperu gote ke a barukela le seperu sa tšako sa Kasane ke di-customera tsa me tse di ko godimo thata. Ha ile gore go bona PHUKWI bina e itumetse gore ha itsholetsa mogatatenyana go insimbola mmala e mentsintsi yano le mosisi wa seperu o ntse fela jalo. E re ka mmino o e le mengwe ya e go magomediwang ke go nyelela go botlhokwa go le kae gore o somarelwe gore ba ba tswang ko tase le bone ba te ba go le mantenyane ya ngwao ya bone. Ha se hela re ta semola gore re rute bananyana ba ba setseng ko morago bana ba sekwele go ba ruta go tota mmino wa seperu o ntse jang go binwa jang go gatwa jang. Bana ke a ba ruta boneba ke a ba ruta hona ha ke kopanelang teng le bone ke a ba bitsa ta re bina ke ba ruta le ko sekolong kwa ke a ya a be ko ba biletsa ko thuko ke ba kopa mo matitšhareng. Dithopha di le 4 go tswa mo Chobe di ne di iteisana borathana mo lethakoreng la seperu mme sa tšhakontšhako se ne se ikgapela 50,000 pula le seetsele. Ke a leboga yole. BTV News, Kasane. Ditshupo tsa temothuo tsa kgaolo ya gantsi tsa bo 50 di simolotse mme letsopa la diruiwa tse di supiwang monongwaga go tlhalosiwa e le la boleng jo bo kwa godimo jo bo supang sekao sa ditshupo tseo tse leng dingwe tse di tona thata mo lefatsheng leno. Barui go tswa kwa borra le botlhaba jwa lefatshe leno ba supa diruiwa tse di ntlegela thata mme ebile mehuta ya letsopa la bone e tla phadisanela bomampudi. Angela Inosa. Letsatsi la ntlha la ditshupo tsa gantsi la bo le simolola ka go lekola dihutshane tse di neng di iteisana borathana mme barui ba ntshitse letsopa le le kgatlhang leitlho. Barui ba banana le bone ga ba ipona tsapa ba tlhalosa go rua dihutshane e le sengwe se se bogadi bo gaugi. I work hard tota tse ke nna ko farmong all the time ke tsoga ko farmong. I make sure di tsogile sentle di ja sentle di a tlhapisiwa ra di kenta ga go tlhokagala so ra di tlhokomela tota. Banana ba eme ka dinao taotona o re tsamaitse mananeo a teng di-financial institution di teng le tse mananeo madi a teng le reke dipudi. Ke advise le tsone di-farmera gore re rekesetse banana dipudi tse di na le boleng because normally mo show it's a right time to buy good stuff because wa bo reka so leng sure ka sone se inspectilwe. Go tshwaragana go tlhalisiwa e le konokono mo go tlhabololeng boleng jwa leruo. Go to some of the top quality farmers in Botswana and do a little bit benchmarking before you start because there's a lot of things in goat farming that you have to learn before. Go batla morui a ikgolaganya le barui ba bangwe ba ba setseng ba itshetletse mo lehatsheng gore ba kgone go ithuta sengwe mo go bone ka gore go ntse mo morui a tshwanetseng go ithuta mo go rueng dihutshane. Go na dikgwetlho tse dintsi re kopanang natso ga re lebile go rua dihutshane. Ne ra ikopanya re le barui ba le babedi mme ne ra amogana maele a gore re ka jakanya jang boleng jwa leruo la rona gore ne le dihutshane tsa letsopa le le ga godimo di kgona go emelelana le diemo dingwe le dingwe ebile di le nna mantsi.
And our aim is to breed adaptable goats that carry a lot of meat. Re sa le ho mananeo a tshwana le thuo le tlotlo le batswana ba rotloediwang go latla a rotloediwa ke ditshupo di tshwana le tse ena le karolo ye e rotloetsang mo go te stud breeding. Stud breeding ke bone barui ba ileng gore ba re ntshetsa dipoo tse leng gore rona ba ileng gore gongwe re ruile ele for beef purpose re reka mo go bone. Yaanong ha ile karolo e le nosi e tlhatswegile mo programming go supa gore government kana lenaneo le ka thusa ka madi ke sengwe se sentle ka gore go ntse go le thata gore motho a supe jalo mo makalaneng a harologaneng a dithuso tsa madi. Ba ba tseleng go supa leruo la bone ba re ba kgatlhegile thata ka leruo le le supiwang monongwaga ka seo le sekao se se papametseng gore toro ya lehatshe leno ya go ntsha leruo la boleng ga se ditse ya badimogela. Angela Nosa, BTV News, Gantsi. Se ke dithotseng ka nako e wetsodiwa la goneha mme ke stela Edwin Mashakgomo ena tla a go phutheletsetsa metshameko. Tla tšego leboge one mothoetso madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsonetsa re lefatshe la Egypt ke lone bafenyi bagolo ba kgaisano ya table tennis ya ITTF Youth Africa Championships e neng e wela ka mafelo a beke kwa sekolong sa Botho University mono Gaborone. Setlhopha sa Egypt se kokoantse dietsele di le 23 go itlhoma mo maemong a ntlha. Victoria Dikgang wa bega. Egypt ba gapile dietsele tsa gauta di fera bobedi tsa selefera di supa le tsa bronze di fera bobedi. Lefatshe la Tunisia lone le bone maemo a bobedi ka palo go tlha dietsele tse 10 ba kgonne go gapa gauta tse 5 selefera tse 4 le bronze. Maemo a boraro a tsero ke Madagascar ka dietsele tse 3 le fa go ntse jalo lefatshe leno le kgonne go bona seetsele se le sengwe sa bronze go iphitlhela mo maemong a bosupa. We did our best. Our team participated on a continent. Re dirile bontle thata re lebile gore e ne le lantla setlhopha sa rona se phadisana mo kgaisano ya selebego se se tona. Setlhopha se kgonne le go tokafatsa tshameko ya sone. TEME 2012, but today they got a bronze medal. Tona wa lephata la banana metshameko le ngwao re tumiso ra kgare o iteetse le gofi le kgotla la Botswana Table Tennis Association katlego ya lone ya go tshegetsa metshameko ya selebego se. But of course we need to do more because if we don't develop bana ba rona ba santse ba le bannye go tla bo go ra gore go nna le mathata a gore championships such as these ones we will definitely struggle me se re se bone mo malatsing one ya sa itumedisa. I think also we are very excited gore matlhagola tsela a tla ba simolla go dikweleng jaaka re se re tlhalositse go mo go tla re thusa gore re tswelle ka go tabogisa kgang ya rona ya bana ba rona gore re leke go ba tlhotlha ba santse ba le bannye mme ke boitumelo hela mmaga gona sepe gape se sengwe se le gore motho o ka se bua go gontle batho ba rona ba ile gore there's are volunteers botlhe hela ba eteledipele ba sport and all those ba ile gore ne ba tsentse matsogo mo di-tournamenteng tsone tse ba dirile go le gontle ra ba leboga re ba lebogela le go heta gore ba kgonne go tshwara baeng ba rona sentle jaaka re ba itse. Kgaisano e ne e phuthile batshameki ba table tennis ba feta 100 go tswa mo mafatsheng a Afrika a le 12 e simolotse beke e fetileng ka mosupologo mme itse le bokhutlong ka Sontaga. Victoria Dikgang, BTV Sport. Ntse e le tsa motshameko wa table tennis moeteledipele wa lekgotla la International Table Tennis Federation mo kgaolong ya Afrika Khaled Sali wa kgoletse lekgotla la Botswana Table Tennis Federation go dira ditso jaaka inile lone la ntlha go tshegetsa mafatshe a le 19 mo kgaisanong ya ITTF Africa Youth Championships morago ga dingwaga di le 25 seo se sa diragale. Sali a re seo ke katlego e tona thata mo lekgotleng le le okametseng motshameko wa table tennis mo kgaolong ya Afrika. Mothoetso dinama di apitseng ka dirwe katlego kgakole. Moeteledipele yo o tsweletsa leboga baeteledipele ba lefatshe la Botswana ka go farologana a tlhalosa fa kgaisano eo e tsamaile sentle go sena makgwere ape selo sa reng se tla ba lefatshe leno mo bontleng kwa lekgotla le le eteletseng pele motshameko wa table tennis lefatshe ka bophara la International Table Tennis Federation. In favor of
saying congratulations to Botswana. Ke batla go tsaya sebaka se ke leboge ba Botswana Table Tennis Association le baeteledipele ba lefatshe la Botswana go bo ba tshwaragane go tshegetsa kgaisano ya maemo a kwa godimo e ne e le lantlha mo dingwageng tse di 25 gore lefatshe le kgone go tshegetsa kgaisano e ne go phadisana mafatshe a le 20. Countries from Africa coming here with their top youth and cadet players to play. Sally o garetse ka gore la bofelo a tsile go lekola ba Botswana Table Tennis Association e ne le ka ngwaga wa 2015 mme o itumeletse kgolo e ba BTTA ba isupileng mo dingwageng tse di robang bongwe tse di fetileng. During also our stay here in Gaborone, I went to the University of Botswana and I was fa re ntse re le mo Botswana re ne ra nna le sebaka sa go etela kwa University of Botswana kwa re neng ra fitlhela ka go ya metshameko ya manobonobo e re tsang gore lefatshe leno le tla e dirisa go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshefatshe. Much more professional venue for the top stars whom are now in Africa. Metshameko e na le potential e seng kana ka sepe ya go kabakanya itsholelo. Metshameko e na le potential e seng kana ka sepe ya go tsisa botshelo mo lehatsheng mme jaaka o itse gone gore le gone gore tshwaraganya gore kopanya ne re phuthagane re le ko o bona batho ba itumetse including our athletes. Kgaisano eo ya malatsi a matlhano ya ITTF Africa Youth Championships e ne gape e fa batshameki ba kgaolo ya Afrika sebaka sa go ipatlela phatlha kwa go tse dikgolwane tsa ITTF World Youth Championships tse di tla tshwarwang kwa lefatsheng la Sweden ka kgwedi ya Ngwanatsele. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa bolotloa sa Maung Heroes ke sone bomampodi ba kgaisano ya setshwarwa ke ntšapedi morago ga go garaswanya sa Wildcats ka dintlha di le 10 a fera bongwe le borataro kgatlhanong go tse supa. Heroes e ikgapetse 1500 pula le sejana go fetsa mo maemong a ntlha fa Wildcats e phumotswe keledi ka 800 pula. Maretha Kaisara Kapego. Setlhopha sa Maung Heroes se gorogile fa morago ga go fenya metshameko ya sone yotlhe e meraro ya preliminary stage ya round robin se simolola ka go fa phasa le ka wa 51-12 sa boa sa padimola sa Wildcats 52-9 mme sa garela ka go kgwatisa sa Dynamic 56-8 go fetsa se le kwa sethueng ka dintlha di le 6. Setlhopha sa Wildcats mo lethakoreng le lengwe se iponetse phata kwa makgaola kganyeng ka go tshameka maleka a 11-11 le sa Dynamic. Mo go wa bobedi sa fengwa ke Maung Heroes 52-9 pele se fenya sa leka wa 2013 mo go wa bofelo mme sa fetsa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 3. Ya re phala e sena go lela Maung Heroes ya tsweledisa diphenyo tsa yone e phamola kotara ya ntlha ka 33-1. Mo kotareng ya bobedi ba nosa tse dingwe tse 25 go dira yalo gore ba ye go ikhwitsa ba tshwere ketapele ya 58-3 go Wildcats. Maung Heroes ya tswelela e na le letsogwana le lefa go dingwana ya gapa kotara ya boraro 83-3 pele e nosa tse 13 mo go ya bofelo go gapa motshameko ka 96-7 go fetoga bo Mampudi. Setlhopha sa Dynamic se feditse mo maemong a boraro se sena go fenya sa leka wa 24-6 mo motshamekong wa go lwela maemo a boraro. First things first, re tsena ka go side ya go terekeng ka kwa re siana gone ka kong and then from there be re tsena mo lebaleng re ta go dira physical training yana 2 sec and then be re ball work from there a be re tsena mo lebaleng gape mo go re thusang ke gore ha re tshameke re nna ke tshameka ha yo mongwe tshameka ha coach e gore re tsa bibi o tsena we take sa se buang and then do as he or she says. Like our team is mainly consisted of bananyana, like children in the early teens. Setlhopha sa rona se tese thata ka bana le gore fa sebaka sa go gola re solofela fa re ta dira botoka mo kgaisanong e latelang. Action, retire training, we'll start training mo dikotsi just to get a grasp of how it is to play mo dikotsi. Dikgaisano tseo di ne di rotloediwa ke lekgotla la African Comprehensive HIV/AIDS Partnership ACHAP ka maikemisetso a go atumesa ditamelo ko baneng ba ba setsana ba ba dingwaga tse 15 go tse 40. Tournament ne dirilwe gore re kgone go tsisa di-service ko go bone ne re offera HIV testing mme gape mo HIV testing re ba rotloetsa gape le gore ba te clinic ba te go tsa bo STI screening le go tsa mananeo a PrEP mo e leng gore o tsa dipilisi tsa go ithibela
from getting HIV/AIDS. Dikgaisano tseo di ne di tsenwe ke dithopa tse nne go tswa maung ka mafelo a beke di akaretsa Maung Heroes, Dynamic, Lekawa le Wild Cats. Maratha Kaisara, BT. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se ileng kwa di-olympiking tsa kwa Paris 2024 Ntshwarang Chilume a re ikatiso ya setlhopha e tsweletse sentle ebile se itlwaetsa mabala a mašwa le seemo sa bosa. Chilume a re batshameki ba gagwe ba setlhopha ba ba neng ba saletse kwa morago le bone ba tsweletse ka go goroga Segolame Baeng ka pego. Ntshwara o tsweletse a re seemo sa bosa ke nngwe ya tse di ka ba bakela mathata ka jaana mo nakong eno go le letsatsi kwa toropo ya Toulouse le ntswa batabogi ba sa tswa go tswa mo serameng kwa lehatshe la Cameroon ka dikgaisano tsa di-Africa Senior Championships ga mmogo le mono Botswana. Le ha go ntse jalo Ntshwara a re se ga sena go ba kgoreletsa thata ka ba santse ba na le nakonyana ya go itwaetsa seemo se. Isiame la go mo gotenya na me a ise go nne mo goteta me ne ba supa go tlatsa mo gonna mo gotentsara go pe mo khwetsene le tsona gore ba bangwe ba na ha re tsoko gae ne go le tsididi ka me gape ne ba ntse ba tswa Cameroon bona ba tla ba boela mo tsididi ba nkara ba nna le funya ra ba me gore ba recover le ka botsi me la adaptation ya di conditions tsa ba ra pile sentle. Ikatiso ya sethopa sa le simolola ha sethopa se goroga kwa France ka jana ba na le dirisiwa tsa maemo kwa godimo kwa ba ikatisetsa teng. So the training quality is there. Le performance of the training e go tswa tsa thata. Le steng se le dirisang the very good and new track e le gore ke le gore ya benefit. Ba ngwana tsa super ba dira di ina go dirisa di go tswa tsa mo in the training routine at the results. Me have a dinner na go dirisa me kana ba ira tsena gore ga se go di repeat go bontsha adaptation e dira ga adapted to conditions tsa Europe kana tsa France. So far so good. I don't want to get it. Sethopa sa Botswana se stabo se phadisana kwa di-Olympic le kgetho la bo-12 mme se setse se hentse dietsele tse pedi selefera ka ngwaga wa 2012 ka motabogi wa 800 meters Nigel Amos le ka di-Olympic tsa Tokyo 2020 ka sethopa sa relay sa borre sa 4x400 meters ba henya bronze. Solofelo ke gore monongwaga sethopa seo sa batabogi ba le 11 le bathumi ba babedi ba boele gae ba okeditse dietsele tseo. Segolame Baeng BTV Sport Gaborone. Mothetso a re sa go le toule maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsana kwa bongwe di be khutlo gonne fa tshile bogejalo kgaitsedi ya ke le bone ba bitseng o ka thusa yoneng a rona jalo ka puo ye diatla tse mashagomo tse tswa thobeng tse le phepa o ne ra banteng kala ka tshane o malala latswe go ta go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelo sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonna tla bonokopila le botswerere re tla thaba fa re kopana modimo jo. We're gathered here to celebrate not just the opening of a new shopping mall, but the birth of a new hub of commerce, community, culture in our district. Indeed, Oasis Mall represents a significant milestone in our journey towards enhancing the infrastructure